Na kiri rugono rungi rwa kieba mwiri jwa ntumurume utikumenyekana ni juonekete nyuma ya kanisa ya Chogoria Maximum Miracle Center oragine karikari tigete baingi na kirigaro na kinyake makoge kinene onde ntumurume ojo atikumenyekana kinya inaumite. Kuna incidents ya tukeka kuna unidentified body ile ya watakana behind the Maximum Church ya Amel Handot kuna miaka around 35 years dito na ito kumenyaka ndo ataina identification documents na kona ni ya dito na elimoni linga na sorted ni limbu now ediro mukuo na try na mose agents approach try na send officers na OCS on the scene na mwero kujukua ilwa chuka mocha ugo bakwa niko twika security tukamenyera na turudage dura night patrols na andwara bene bas bengo na mount batu kwereka kada mtu kwereka tukamenya gwa onto ningwe siria incidents deu ya tukikire na eto tukidu kana take raisire no kato kuga tukarora sokire na tukuga pore kwa wale wameajiriwa na kumora ina tukora investigations kumenya mwiro umete ko tugatuma mbisa tugatuma muntu kunde na ndikenda tumbokira mauntu mau tumbokumenya mauntu umbere.